I danas ćemo snimati SimuCraft. To je što smo snimali pre na starom kanalu. I kao i uvijek odabrat ćemo ovaj normal mode. Samo malo na početku kočice što je samo što je napravljen svet. Sad samo nađem gdje je bonus chest. Jer znamo svi ono kako se sve ovo normalno radi, tako da to ne mora da se radi. Samo gdje je bonus chest. Ako ništa možemo i mi bez njega. Čak se upadne na svet. Evo ga. Super, imamo X, pickaxe-ove i draw. Pošto često joj da nam trebaju, mene mrzi da sečem toliko drveta. Sad ću ovaj lepo samo da uzem ovo, da sečem. I prvo ću trebati kamen, da vidimo, bude biti dobro. Samo ne skopam ovako dole na brzinu. Wow, odmah na početku. Samo ću iskopam što više mogu. Neću baš ni mnogo ovo da kopam, da ne spadne sve više dugo. I počne pik. Dobro, idemo gore sad. Mislim da skupio dovoljno kabelstone da idemo 60, bit će više nego dovoljno. Kao što smo imali malo ovo drveta, op. Ovo ovdje drvo ćemo potrebno za craftite, pošto mi je nekako ružno drvo, nije to za gradnju. Evo uzmemo tako. Ovako, ako se dobro sjećam, pošto dugo nisam igrao SimuCraft. I jeste. Samo postavimo evo. Super mjesto ima čak jedinicu ovdje i pečurke tamo da jedemo. Ovdje i chest, evo mi ga ovdje. Tako, i sad idemo here build. Dobro, prvi nivo, ok. Chose building. Dobro da se smanjio. Šta je beše ono, što možemo da... Samo da nađem. Mislim da se nekako zove Classic House, ono se ne sjećam. Mislim da je ovo ovdje Small House B. Nije to to. A da, ovo starter kao sam se sjetio, ono što smo prošli podgledali. 7 planksa i 26 kapla. Build it. 26 kapla. I 7 planksa. Eto, gradi. Da, ti. Gradi. Gradi. Sklonio se. Okej. Moram izgleda ponuđen, dobra je. Starter kabel. I build it. Evo, šta? Please stand on one. Evo ga, samo treba sam da stavim na taj blok. Samo da gledam u tom smeru u kom hoću, ja sam malo gledam, sad ću na tamo da se gradi. Tako. Ovo se za čankovi, dobro. Ja nisam znao da se ovdje gledaju čankovi. Na F9. Eto, to su vam čankovi, kad se pitate koliki su čankovi, eto toliko.
Idemo mi umeđu vremena samo da vidim da imamo dovoljno kabela. Imamo, super. Eto, imamo dovoljno kabela i samo sad idem malo drveta nacepam pa da imamo za sljedeću kuću. Ajde imamo ovako drveta. Cijelo drvo. 7. Izgledati kuću. Dobro, ko se živi u ovoj kući. Da vidimo. 0. Sada se gledam sljedeću kuću. Znači tu, iako ovdje ima taj jedan blokić. Tu stavio tako krović. Onda ovdje. Moramo štedimo na mjesto, ne smiju oni da imaju ništa između, sve će to da bude spojeno. To je moj brat sad ovamo svome čašu, izvidite zbog buke. Međutim ja nastavim s njim, evo ovdje 27. Nisam ovo uzeo. Da koliko treba, 7 beše ja mislim. Sad ću im build, imamo dvoje sad. Sad ću ti da gradi svoju kuću. Residential i starter. To je to. Samo sam ja stavio 27 ja mislim. Kablo. Jest. Tako, 26. A sad da smo našli neku ovcu. Evo. Da imamo ovdje ovca. Ima kokoška sam ovdje vidio tu blizu. Sad ih više nema. Samo fali da se spomni čovjek što nema onih hrane. Ovo znam kako možda napravimo, ali nema ono. Imamo samo one crve, neki drugi pičke. I zombi. Pa ljudi, ja se vraćam kad bude jutro. I ovo ljudi, ja sam tamo išao malo ove pečurke. Sam skupio. A ne, skupio sam samo jedne. Pukli su mi 3 već sekira 4. A zato sam ubili zombi pa mi se regenerovala hrana. Samo da ubijemo od spajdera pa idemo pone tamo. I tu su bili krave isto tu. Tu. I ja samo požurim da skupim malo ovih pečurke. Dok me ovi zombi ne nasekira. 2 zombija. Sekiranje! I još jedna sekira mi je samo ostala. I ti hoćeš da se nasekiraš. Nasekiraj se. Na kraju ću morati rotam flash kad mi ovi zombi ne tiju da nasekiram pečurku. Koliko vas ima? Ode mi još jedna sekira. Za sekiranje, pa dobro valjda će bude dovoljno samo da mi ne dođe neki spider. Dok još mogu da trčim. Evo, super, ovo sam čak i više dobio. Nisam trebao sve odjednom, ali nema veze. Sad bi ja mislim i mogli ovo da startujemo. Ovo ovdje. Imam sve materijale. Samo što nam ovdje start. Build it. Ups, izvinite. Nasekiraj se.
mogu i tebe da skinem, dođi vamo. Da sekiraj se. Ima samo 3 kabla. Sekiranje! Što se oko spomniju? Ajde, ako setite, ovo je jedan od uobičajenih buga oko da kućice. I stepenice pravimo, što znam već. Ne! E pa sad ćeš malo ti da se sekiraš kad ti se uništi kuća. I skeleton! Nasekiraj se! Treći, to je drugi put da sam umro. Sad ću rukom se sekirate. A samo da se čekate vi kad dođe dan, pa da vidite kako ćete pa tek tada se sekirate. I ti prokti Spideru što me udari. Umri! Ne, creeper! Koliko healtha ima ovaj Spider? Ima nešto ih ne sekiram. E pa sad ću ti nabijem pickaxe u glavu. Beži Reaperu. Tako. I Reaper je ripnuo. Tako. A tamo se ima još... O ne, ne zrezi me sad. A da, sad ti sam spoderio, sad ti sad reći skeletonu kad nema kada ti sekira. Možda ti sunce samo malo te sekira. I Reaper još jedan. Idu. Ne, nisam to teo. Zagledao sam se u blok. Pa dobro, imamo više kabla. Dosta od ovog kabla. Ok, evo ga dirt što smo dobili odavde. Na brzinu trpamo. Ovdje kabel. Ups. I vidimo se kad ćemo osloviti. I ljudi, nekako smo uspjeli to općenje, ja sam sad ovo zatrpao. I mislim da ovdje, da, to je bilo staklo. Ne ovo ništa, samo ovo malo iskopao kamen, dole se vratimo. I ja se vraćam kad iskopam taj kamen. I dobro ljudi, evo ja sam sad malo puno zemlje iskopao onaj kamen. Dok koliko sam mogao, mislim, nisam baš dosta od 38, mogli bi samo možda stavimo ovu krađu na se gradi pa završavamo epizodu. Pošto traje već dovoljno. Samo ide mi onaj često ako nije pukao, pukao je. Crafting table. Tako. Sad. Pravimo. Ja sam mislio da na drugo nisam video. Či jesam. Puć. Dobro si služio. Ja mislim trebalo 26 kamena. I 7 drveta. Tako. Aj već počeo da radi. Sam ne vidio, sam trebao materijala da idem. I
I dobro ljudi, to je bilo to za ovu seriju. Ako se svidjelo, ostavite like, komentar, šerite, subscribe. I vidimo se nekim narednim klipovima.